The new organization called TIFIA or Tiprasa Film Industry and Artists Association is going to be launched officially on 25th February in the state through an event. Vice President of TIFIA, Sharmili Debarma, gave this announcement on Friday through a press meet. Besides TIFIA Vice President Sharmili Debarma, the press meet was also attended by TIFIA President Sarat Riang, Secretary Monojit Debarma, Treasurer Santa Debarma, and Fashion Coordinator Dr. Juhili Debarma. Tunan balaki fungka ham tini horo 5 months of finai Chini je media house rono tini chengoro kuthum lai mani reason ka Chini chengbas kang 25th February bo cheng Chini kaisa organization eba society abasang launch klaina thangai tongo abuni bumung ka TIFIA short form bo and abuni full meaning ka Tiprasa Film Industry and Artists Association. Ada tam-tam kedal jatuh, mau hai. Ada kita masak naik ro kedal jatuh, masak naik ro kedal jatuh, mau hai. Ada je organisasi tam-tam kerja naik ro masak naik. Nora bumbung kana itu sign maka Tiprasa Film Industry and Artists Association. To Tiprasa je orang Chini artist eba je sat sengoro samu kana itu naik ro. O entertainment filo je tong naik ro. Baru jatuh nora included. Angka ke abang bagian tu bumbung ama hai kita jago. Angke o jagani Chini o TIFIA ni nahar mungka jeng beskango Chini takta mensasrai Chini artist rok jeng nadi 25 years romo yaba kabang ma kusung romo jeng samukhlai tong hai daba but pia ba jeng gereng sa jaga o thumja gani ba jeng bebak no oroi poroi yaba bisa piring no ngi tongo so jeng once go Chini nahar mung omono jeng Chini je oroni young generation yaba Chini je kaham artist ba jeng oro je khlai to individually je khlai tong ro jeng bongno no tui kaisa gerak ke association klainene and nahar mungka kabang ma time no jeng nukja go Chini artist eba Chini culture no tei buibe thangsang maro head ba jeng basai mania ba jeng khorang te sai mania so abuno tei no jeng tini amsuk je ora je senior Chini kabang ma tongi eba yang joton tongi tongo tebo tongo tini ora joton no rong nukla to jeng obono nahar mung jeng obono tei gerak ke Chini culture no rominarang ne eba jeng Chini culture no tei kebo hamil saya kelai tong macam apa nanti pasai mana ni and Chini in future Chini je tahu ketal je young talented cerai rok tonggo borong macam tamu opportunity tu iban tam ninggang ke kaisa gerak organization eba mungsakri ni bagi no tini jeng padar hasil rok eba ketali mayang itu tonggo kebang ma talent tong hai deba jadi no jeng kereng itu tong mah ke padar ni je organization eba je ati talent han kebang ma kelai tong hai rok eba samu paneng tu jeng Chini o te rohor maya eba jeng ni kuno connection kereng itu jeng obon nahari tong ode jeng in future jeng connect khai mana ni and Chini kebang ma talented cerai rok jeng warna ni bagi tu Belakang hambai jenis media person no jenis abo press meet cover khai mana bagi okay TIFIA kaisa film ni whole artist no ye kaisa bosong kaisa artist bosong no songsajak mani abo motha abo so kabang ma jinero organization no horkha keba jan ni group keba ro sabnai simi keba musanai simi mo hetaw khono tong phiaba abo haiketi no kabang ma jong lai thanai tabuni songjak ma kauni isa answer mari sinai abo kangka kabang ma abo haikeno kha je omo haike wan sugui kaisa abo Chini culture no develop khainani aba Chini artist no develop khainani amo haina sigmungtui jong yapri selemani phiaba aro kabang ma borok tong kabang ma abo hai mane yapri baksa de ngya deng na himba khugo covid ni bisingtui kabang ma samoro tanglai meyang lekha aboge abo processing aboni samong unsuccess ngai bai thanga phiaba tabu aboni experience aro ang tong aro afu ang vice president kintu tabu jeng amana tuimani khe oro kha jeng abon unsuccess marono point khaino jeng amana kaisa ketal ya priselemani karon tamoni male afu go kisamisa especially a jagawo ang mention khaina sanamu jungo afugo majority aro singer ro bang eba musician bang ke yang artist ba dancer ro bising kisamisa ekdom less members Dr. Juhili Debarma Khoraksa Chin TIFIA ni member ngai norok jotono no belai hambai mahno tini phaima bagai chino press meet no cover phaima bagai 25th ni kok chana thangkai 25th February je jengkaisa small
event khaina thang tong 25th to chin official launch tifiani nge chengwan choka tabuk because starting nge chengkaisa chikon thepana kaham kaisa event shongsana ni je jaga cheng invitees shimi te press shimi se tabuk chini invitees so tongo future ro amo jete te bo potor ke khaima khanga africa cheng omono joto audience ne bage available khaire na nga omone bage no cheng chini launch fashion show jeta future vision henge fashion week chini haste wo fashion te to tabuk kabang ma shamu ngi tongo na ma hinsinai hapano actual je fashion event je fashion show cheng father haste wo nugui phayo a mani no or cheng tu bi maya ko nge cheng tabuk chini team joto profession nino chini haste ni expert no ma hnai ning director hindi music hindi dance hindi actor hindi joton karangjak ke angbo o section fashion no tei karangjak hangke ba je professional manai amono ang chin haste o chin borong bagi tubi phaina mo sum te nai thoke te bo ka hamke hangke fashion event to changa fashion show te kaisa hangke amani part tongo gala glam meet hni cheng father haste o kabang no go je mat gala je jaga chini mane chinoron to celebrities rogam te red carpet ma se maya kotak jorate ge a opportunity no no cheng chini je celebrities tongo cheng bong no a limelight a glamour a respect renamo songu ge cheng chini oroni 10 celebrities rong no cheng china red carpet ni glam gala meet to invite khaijak borgo phainai hangke amoni yagulo je invitees rok chin tripura hastani known personalities borgo karnoi tongnai chengbai 100 to 150 no limited ke chengchin invitees na rekha o naharmung bai je chengchin oro professional manai no te bunai thoke tui phai manai Reported by Amit from Agartala, Chini, Khorang.